An-diugh has an dhéanamh lampa làbha. Has an feumach bobhla, vinegar, bìdh, dà-charbonat sodium, glainne, bobhla na cupa agus spàin. An taseach gur dà-charbonat sodium sa glainne. An-diugh sin gur bobhla sa glainne cuiteach. Gur an-diugh sin vinegar an sa cupa. Agus meascadh le dath. Mise clocaigh dearach. Meascadh an dath agus an vinegar fa chéile. Cuireadh an-diugh sin an vinegar dathach ann sa glainne. Tada! Sin agah lampa làbha. Ach dé hachas ha moleculan an sa thuileadh san till. Ha down in chowns do mar borscht, feon agus fluighan. Ha down in stew fluch mar exemplar uisce agus ha down in stew gas mar exemplar smooth. Éideann ha moleculan feascéile chéile mar ha moleculan vinegar. Agus éideann ha na saiste falla bó chéile mar ha moleculan óla. Suístú ag a bheith moleculan na saite fallamh, stú ag a bheith moleculan feascaí chéile, mar sin ha óla a suí iad fìon geur. Ag an inam nuair meascaíoch fìon geur rí dà-charbonat soda ní iad gas. Cha níl moleculan gasa feascaí chéile idir. Gluasaí a gas suas is suí iad an óla. Putaí an fìon geur nua gluaise agus ha làbha atcin.